želim vam v tem letu veselo srce, da bomo drug drugemu v pomoč, v spodbudo in pogum. Vam, vsem, posebej pa tistim, ki prvič prestopate prag naših ustanov, želim obilo korajže in poguma. Aktiviram si, moj glas najlepše zazveni. O mem pa ne. Navaden dih za doščami, da odtečem maratone 3. O jaz pa ne. Kako smo si različni. Če kdaj pa diha zmanjka ti, pa le s prepono ga podpri. Morda pa res. Kako smo si različni. To je dan za nami, mi da nismo sami, družbo dela nam je asistent. Paris est un monument important. La construction commence en 1758 et finit en 1790. Opéra Guerrier se trouvait dans le 9e arrondissement sur la rive droite de la Seine. À droite de l'opéra, c'est la galerie Lafayette, au centre
commercial est